Amri LAC India Alliance candidate Bikram Hanse Apharman Jirikindeng a hitia longbot ke hang PMI kangni. Lakhain ko rehini Surupathar Constituency ka parlo Ting Bosti polling station arlo rata ningtia phan vote kere kamai kangni. Daldali basu pahara rong along kido binarson mara kapisu semola sangma Delhi ankangda dampen hemche bangwedet. Pini adab birta longpen kado kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Jangmi po ni phai trok surihini reng kora trok arni Amri LAC ke parlo Amreng Constituency angkang Jirikindeng a hitielong Alliance candidate Bikram Hanse aphan vote ke hang amai pi ke pado. Bangso amai Alliance candidate Bikram Hanse APHL CVP Risika Milikpi Organizing Secretary Kursing Timo non hejong kidun abangpho ratan terang lapen Congress NPP lapen Kaprek Alliance Party klembang atum anparta Amreng Constituency penang an aradatum chitong dun si vote kerek amai pi pachun ponlo. Lapen nonapong Assam Legislative Assembly MLA Kili Kabangke Nilisi Highway po lapen BJP ke Rempo Pusi Alliance candidate Bikram Hanse pen lamthe nang chipaklang dun. Kedamdang apa rahut ini tum APSLC bed pensi APSLC party bed pensi labang sok BJP phan kaparemi phan itu boril lason rakhat India National Congress tum tame alang itu mo party bed pensi akeng kam che jorsi kaparemi phan BJP phan boril tidak unedad ini tum ta unedad lo Congress tum ta unedad lo la silon no de boy bangke rat atum pensi itu hanange jong nang tu di Kongres lapen APSLC itu airline song si do de pulotante itu nang klaim dunde nang tum airline song si do pulotante BJP long ke do rat anda dan siwang itu situ mana kita lasi no de boy MLA election ke BJP ke MLA barin tum an ke candidate aja parti dun hai veteran kerenta asirase kerenta asirase jo rup sing karo na kai ta aja parti dun lider lo lapen hapu dor sing rong hang aja parti dun lider lo numon momin aja parti dun lider lo lapen ha bida sing leng aja parti dun lider lo halo bang ka prera li dujot ya ala aja parti dun lider lasi ini tumbangke tumbana pulo harde pen forget nili jasmet pet pini ladak Jirikindeng pathua klamolong APSLC lapen Indian Alliance laso cingrum pet pen non kibangji MLA election along cepa haji aphan laso rapen cethan cimu mamaya long pen sini lipat cini po la mohet jong nil prang jong derasang ho puisame Baida lapen upilang suara aphan tuliram rong hang pen kacicak ponalam alang lipen puisame paklang lo lasin nili puisame baida upilang so hawar bangke dam bom lo wang bom lo tuliram rong hang kacicak dam pen haladak arat atum thangta akijoy ke bang long lip pinlang nili thegam long tek blote towar puisame non an ave pinlang lang puisame avelang meri hing puisame avelang school puisame avelang tuliram rong hang ke dam tang mas joining program ke bidam horbangke ason tina sonamu pusame rat apana kisung pen payok po pusi cakam lo setame hala so ka cakam dat pen piniar ni cak dat aphiran pusame tuliram rong hangka keng pak manta humriam thu thelang lapen jat facilities pusame haladak liram dela lasi tuliram rong hangke karbiang long ara phan ka chong thui ka chobai lapen simi ke tangam tab lok chor lage ase ke cakam tab lok chor tuliram rong hang chipu se kichipu wera lam ke
tuliram rong hang ke chak tanga sian ke kai tar liberty pu trame na hok ta kar kliram theglong lelang tuliram rong hang ka chak dam ke chak dam ase ke kar kliram thegam long lelang asi thegam long lelang theke hadak pensi klang rok lu athe baida upilang sorat long ke hemso puisa me kilong le tumsi 90% lang hemso puisa me sona khasi job card ration card urunodoi puisa me kilong le si 90% so se kar bitum si kilong le phai ongmula asi tuliram rong hang ko pima kaning ye ke kachobai saide karbi lapening long khai barin ke doan karbiang long ke do khai barin ke doan phanta tuliram rong hang ke kachobai kachong thui saide lasi ke bang jiar ni non MLA election pelwang ke tuliram rong hang ke japona BJP lapen larso BJP government aphan karbiang long pen kapa remji aphan pini iltama nok be nang klang lo bini iltama nok be akai bikram hanse lapen iltama sir jai kathar lapen rotoning ti alang letum klang pen pini tuliram rong hang ke remji ang thek banget hedung pen thek polong lo lase ha tuliram rong hang ka cobai damadim an bangke karbiang long atok anu long puisame APSLC lapen Indian Airlines atum pen pen bangke ekdom paching thur ko owe kimia phanta ke thekere abiso jang phanta moreng awar sai bang pipon lapo Nele BJP pen se kaba state ke nangkham khedunde tum tamin nangkham PG Rahul Gandhi Nele BJP pen kacheo ning ke dok de ke thedung ke je thano ne do eson soni ba puchot kali setame aprangsi nele kachini pongtu nele tuma hada kape fit hut baida uplang sorap a situation aputha halode kedam tang Prime Minister of India kan ar ko ye chiklo Hari krip clear ni APSLC tumhan kapa joining la BJP joining program patu ponlo bangso amai lo ngalang li CM ra stame chakang lo la solong rike papit ola ladak nele nonang humri lo nali tumafan mesen atuar kadu kabi pendang lo facility la hai mesen nang li tumhan pipon pola san se chakang lo lapen ke tuar bang ke kenang so hlada garap amasila kachihut tang methang rong sor se kachihut tang tuar do hlada hala so tuar long stamesen lasung sangti ba rabis nang thok pikang po puse lang tum ni jeka stame non piniar ni anta non election ang kilelo setala tumabang la solam saban on ta claim la pena kudu chulang rong sorofan sikai sini tangka chorong sila pini field development ho open state ho ring well hola ya amen pensi alang tum tangka chorong pona hala kena na tum la ta isilo la ben ke jut aku hinya pona bangke lalo ele tum kadu beta chinilo e BJP a government tum ke ele tum kar bia khe fan ke jognang ji pu aning kamatha awe people mat hek daglo kedampang PGR vijar apu thagalong laso issue long setame penang an rat hurpak che song si alang li hem meri cholap lo lapen apronda mamang dam lo moi pis setame alang li pini labang so thagalong anu chedende anu ka cheden jigali pini ke Bihari Bengali tumhasi pini alang li alom ka pathe pini lang so lek sama farmanda alang li halapu anat se alang li un anke kaching hon ang khek chepak lang daw laso pentalo lasi neli ketiapa BJP fan ke ning samse tuliram rong hang dotik neli kaisida ning samse laso pasi neli pini lahai kadu ko eput thak pen dolang jethaneng pulotang pe setan neli pini lahai e sonsoni pachini pensi pini re BJP along chepok no lapen pini mai along pensi neli lahai do ana puthak ning kang samse join si pini neli BJP pen APHLC long chepok donan kong lapen ke un an ke pini long kebangji tarik sirkep labang sokili ke long ke un an ke jakong doan pen kacerap dunji kap mesen na vote ke palong dunji fan un an ke nelita ke kacerap duri fan si sikding lo na nona bang ke nona fan si pakai neli lake APHLC long join dun bo polotang te Bikram Hanse fansi pahai vekpo lahai nali tum amri pen 1% pen si hayu itu membuat persen neli ning theklong ke 80% ladak bang juji 80% ke nang liso nak hat BJP mana ning ke dokte tu EPJ silom ke bang silom dolang ma dolang lage non pini pera bang bong alang litum jong se aporu bache ton sit bolete alang litum ke bang fansi chi sigding lo alang litum ani li chingki je than bom lo alang litum amen ni li atmon pe lo seta alang litum thame chi sigding lo lage LIC party pen bang lo
Nonang kileji Assam Legislative Assembly kilik laki jangmi po achiklo ni phaisir kebarni si vote jok ponpo. Lasinon ki ruling bomb Bharatiya Janata Party aphan ke parem vek nang popusi India Alliance nang dolo lason si lakha pharu sira nerke bokazan LAC longpen India Alliance candidate Rata Ningti aphan pini ni phai truck arni lakhain ko rehini Suropothar constituency ka parlo ting bosti polling station arlo Rata Ningti aphan chopha ponsi mei deng ponlo. Ahok langdamlo pulotangte lakhain ko rehini Suropothar constituency alongta BJP atu mass joining program ke denglake suri surya mulokache po ogdun phongni phongtom anbak dolo bonta isi ke mangkhume melake India Alliance candidate Rata Ningti itip pini ke wangpen men suri truck sosia rat kache tongdun det ke isi mangkhume me Lasinona matke lakhain ko rehini Suropothar constituency alongke komata bang phusi ke haiponji ma pulote bang hiniang bong Rata Ningti lapenon ki khibom ke ACEM surjo rongphar ang bongsi ing tangkring asonsi thekpon longlo lasi komata bang phusi ke haiponji malake aporsi ethanpo bokajan hanjanglang sopen Bisnu Lekthe nangkelo berta Pini arni nali tumnar julo mesanlo ahogalam klang nai Pini arni jitu dak India long di itum independent long lokpen ka do kawe karbiang long phan kipitang anak kam tame kupilo Pini 6 schedule pona Gandhi family lapen Congress tumsi kipilo lapen 244A pona ehadak jitu ka implement amendment kuris tame lake Congress tumlo Pini arni MOU pona MOS pona ka do kawe ke claim tikang ans tame Congress party pen beleg apak ta claim tula la sik du kala pona khaya phan pona tribal pona indigenous pona la banke apram bela Congress tum RC kung banke matha jani pini ke dolo la pen jitu Congress along ke la son of beauty lo je Rahul Gandhi la pen Gandhi family banke lam kaning ye lo te ke claim lo non banke chok dak sining ye lo je party nele tum central long form lo pote a link pen lo no 244A ke implement lo po la pen 6 schedule jitu avilus la pen ideas tame akais tame pa pling lim pen sipadopo athema nona banke 6 schedule pa concept thang develo Himanto Biswa Sharma aro borstam tuliram ronghang ala putula ki pakanali chabi pulute kan polanderlo lasi alang tum kani ye laba ajuje alang tum ka fere ka thirik nona ba alang tum ka nitung rem data fere thaibe ni alang tum ke rem derlo pote jail pithe ka do wes kinam dai ahe marit pithe nahok tam alang tum chedo thaibe rada tum chini tanglo alang tum ki chonghu ke claim ke hingno kam ke le tuma homas ka do kabe apuri bek antame BJP ke bang husi ka do kabe ta cham ke dam lo ke hingno lo ki memelo tahan lo je BJP atu nang tum ning jia thaibe jong sin ale tu hempe ka phan matha 6 schedule phan matha polote BJP long ke do tum antame Ladakh alang litum hoi pensi media hoi pensi nang tum pantalo ning chiru na apor dolang BJP along 1250 toka lapen sang 5 kg ki pathui politik dong pathuri toliram rong hang hengno inu besa munit puchini lorke nali tum dun bom nang ne lalo nali tum pachini ke tado nali kono vote kan hai ne chipinda kalam ning je office tame rada tum chisik tanglo rada tum kyong vote pensi paipu athema BJP atum long ke munit ke menang ne so posit Dr. Numor Mumin Fans tame non surjorong phar pan banke 100 gun pharo isi ana guna ki mela office tame la phat ticket pipe alang tum ke ki chong hu to be ne ke heng no kam ke claim to a hemarit ke du oto di long pharo isi bak long ke bak a hem ke do tum phansi BJP tum long ke nai la so posi rada tum banke non banke vote ki pipe alang tum ban hikha pipo la tum lesson pipo lan sir BJP itu mah meeting tina long kami urunadoi long do palam sining ji versi Congress sarkar eba kami urunadoi gitu kuma urunadoi palam kali nari tum ning chibi na Congress BJP bang me aplang Congress hala so hod banke kupi pe scheme lo gedo ayoni mayoni baido without pension or age pension o korjang tum pinan ke do ke der fan suri cap medical allowance medical assistant lahai do pick lasi non tamel tum banke already guarantee piloma isi a promise already do elo nanta lam chak do elo la so lam chak bang piloma e paetum business ke choklam fan suri phokya pipo kesa atum fan 1250 toka la tum fan akai tame pension pipo la pena banke 25 lakh laking ko la phoan se ke chelang fan lang tum fan life insurance pipo
10 lakh jitu indigenous samuni tumha longle patta people lanchot takali miadi patta lang tumhan people lanchot kali Jubin Garda funds tame Himanto Biswa Sarma nyai pitek kedelo election aprang de vudang pinang ne nai pitek ketepu lasi congress tumke ni pharu siang bo Jubin Garda funds tame nai people han Dhansari Constituency ka parlo daldali basu pahar arong asor binar sonmarak pen pherangke angno kache thanke achor sangpi semola sangma bangke damtang apor kado kabe tumason Delhi ansai ka chongda damji pusi hempen damlo laso tengpen hem apenan lapen asomara phan kidamtang apor anke tangka nang chelo bomlo bonta non penang an achiklo aprang penke tangka nang chelo ledatsi apenan aphan nang chibohong thurong titi pusi halapu binar sonmara ka bang ani pi hupo tuma phan thansi nang hang pitha pu bomlo seta latumta 1p2 thek thedat ajok sai jok jesi pherangkya khirap nc achor sangpi semola sangma phan hem ka chewan chi aphansi kepachini lapen chuning rilo Nona mat binar sonmarak lapen sangpi semola sangma tum asomar bang plilo pusi apenan binar sonmarak pen pachini pon মই রিকোয়েস্ট কৰিছোঁ মোৰ নামটো বিয়াৰচন মাৰাক আছে আৰু মোৰ মাইকীটো চেমলা চামা আছিলে এইটো আমাৰ গাঁৱতো এইটো দলদলি বাসু পাহাৰ আছে কাৰ্বি আংলং এইটো দলদলি বাসু পাহাৰ আছে আৰু মোৰ মাইকীটো কাম কৰিব খোজনে দিল্লীতে গৈছে সেই টকা পইচা বি নপঠাই এইটোৱে আৰু মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা হেল্প মাগিছোঁ আৰু আহাবি নাহে ফোন কৰিলে বেখাপি নকৰে কি হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ নিয়মতিটো ছোৱালী মানুহবিলাকহে সংসাৰ পায় না সেইটো কাৰণে থাকে মই তহঁতে এনেকৈ নিজৰ ঘৰ বৰবাদ কৰি কিনে যালে নহ'ব কৈ কিনে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এইটো মাৰ্কী কাৰণে হ'লেও নাহে সি ফোন বি কৰিলে বেখাপি নকৰে আৰু মই বি ইমান ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সৰু পৰা ফালি কিনে ডাঙৰ কৰাই দিয়াৰ পিছতে সিহঁতে আৰু ল'ব আহিলেতো মই বি দুখ পাব না মই মাইকী বাবাবিলাক কাৰণে জনাইছোঁ আৰু তাৰ ছোৱালী এইটো এনেকুৱা জেগাতে যাই কিনে আছে আনিব পাৰিবলৈ সুধিছে মইতো আনি দিব নাপাৰিব মাত্ৰ এতিয়াতো সংসাৰ বেলেগ তহঁতৰ সংসাৰ বেলেগ আমিও সংসাৰ বেলেগ হৈছে আৰু মোৰ মাইকীৰ বাবাবিলাকতো মইতো বুজাব নাপাৰিব কৈছে আৰু মোৰ মাইকীৰ বাবাবিলাকতো তোমালোকে যি কৰিবলৈ মন আছে ঘৰ কৈছে মোৰ মাইকীৰ বাবাবিলাকতো ঠিক আছে মোৰ মাইকীটো বাহাতে যাই কিনে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মনতে আছেনে নাই সি মইতো মৰম লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বি সিহঁতে নিচিনাটো মইতো কৰিব মন নাই পঠাই দিবলৈ মন নাই না তুই বি বাহাতে থাকিলে বি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেতো মৰম কৰি কিনে আহি যালে ভাল হ'ব নেকি মোৰ কাৰণে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু কৈছে ন মইতো মানে এতিয়াতো ইমান অসমীয়াটো নাজানো এতিয়া মানে নাগামিজটো অলপ বুজি অলপ আৰু এইটোৱে ইউজ কৰি থাকে না মইতো মোৰ ঘৰ সংসাৰ কাৰণে মই অলপ হেল্প মাগিছে আপুনি কেনেকৈ মাতাবি কেলে মিছা ক'ব মাইকীটো এনে 1 বছৰ আজিলৈকেতো 8 মহিনামান হৈ গ'ল সি টকা পইচাও নাই আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ফোন বি নকৰে সি ঘৰতে আছে এতিয়া বৰ্তমান সি দিল্লীতে আছে বুলি কৈছে মানুহবিলাকতো আৰু মোৰ কাৰণে কোৱাটো মোকেতো ফোন বি নকৰে ল'ৰা ছোৱালীটো ইমান স্কুলতে পঢ়িব খুলিবি পইচা টকা বি নপঠাই সি আৰু তাৰ মা বাবাৰ কাৰণে মই ক'লেতো আৰু তোমাৰক আপুনি কাৰণ বি সংসাৰ আলাগ আমি বি সংসাৰ আলাগ এইটো কথাই কৈ আছে আৰু সিহঁতেতো মোকেতো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বি আৰু কাৰো নিয়ম হ'লেতো কেনেকৈ ক'ব সিহঁতে ডাঙৰ হৈ হোৱা যোৱাৰ পিছতে মোৰ লগা ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাব না সিহঁতে এইটো কাৰণে মই বই লাগে না ইমান এতিয়া সৰু টাইম পৰতো মই বি খেলাই আছে না বাচ্চা কানকে পিছতে আৰু সিহঁতে বি লৈ যাইছে গ'লে মই বি দুখ পাব বাচ্চা কানকে ইমান ছোটো টাইম পৰা চাই কিনা সেইটোৱে আৰু মোৰ খোৱাটো আৰু Jangmi poni phai trok suri hini reng kora trokarni Bengali sama chatum pen pherangkia mai pen ke pachini ponatengke non ke bangbom Assam Legislative Assembly election suri hini reng kora trok apharman Lakha pharu sira sirke Hauraghat STLAC BJP candidate Lunsing Teron aphan Hauraghat ahabar ke do Dasara Das pen ka ningje pon Bengali sama chatum pen ke vote pi pon nangni polam the arjulong si Uttar Barbil Nimtola Bazar BJP klembang photum pen pherangkia mayalong Dasara Das aphan Pinrem Ponsi Ongdung Avot ke Lunsing Teron BJP aphansi Piponji pusi pherangkia mayalong than pachini pontu আমি ইয়াত এটা প্ৰেছ ৰিলিজ কৰিবলৈ আহিছোঁ মেইন কাৰণ হ'ল যোৱা কিছুদিন আগত দশৰথ দাস
তেওঁ মানে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত থকা হিন্দু বাঙালীসকলে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে বুলি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিল। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি প্ৰেছ মিট মাতিছোঁ। তাৰমানে কাৰ্বি আংলঙত দশৰথ দাসে নেতা হোৱাৰ আগৰে পৰা কাৰ্বি আংলঙত হিন্দু বাঙালীসকলে আমি বিজেপিক ভোট দি আহিছোঁ। অহাগত দিনতো দি যাম। দশৰথ দাসে যিবিলাক কথা আমাৰ হিন্দু বাঙালীসকলৰ উদ্দেশ্যে কৈছে বা হিন্দু বাঙালীসকলক ভোটৰ পৰা বিৰত ৰখাৰ যি এটা ছাজেশ্যন দিছে, তেওঁৰ এইটো অকলে মনে সঁচা। এইটো আমাৰ হিন্দু বাঙালীসকলৰ কোনো মনৰ কথা নহয়। গতিকে আমি তেওঁক ধিক্কাৰ দিছোঁ দশৰথ দাসক, যাতে অনাগত দিনত আমাৰ হিন্দু বাঙালীসকলক লৈ যাহা তাহা ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়ে। আৰু আমি ভোট বিজেপিকে দিম। 90% ভোট আমাৰ হিন্দু বাঙালীৰ হ'ল হ'ব কাৰ্বি আংলঙত বিজেপিকে কৰিব। আমি বিজেপিক ভোট দিম, অনাগততো দি যাম। এইখিনি আৰু তেওঁ এজন বিজনেছমেন হয় আৰু এটা সংগঠনৰ নেতা হয়। গতিকে এইটো কৈ লাভ নহ'ব। গতিকে দশৰথ দাস বুলি আমি জানো। আৰু ষ্টেটমেণ্টটো আজি 2-3 দিন আগত দিছিলে। নাই, এনে সভাত দিয়া নাই, এনে মাতি পেলাই ষ্টেটমেণ্টটো দিছিল। আৰু সেই ষ্টেটমেণ্টত আনকি তেওঁ আমাৰ লুনচিন তেৰণ যিজন আমাৰ কেণ্ডিডেট, তেওঁক মেম'ৰেণ্ডাম দিব বুলি কৈছিলে বোলে, দিব পৰা নাই বুলি কৈছে। গতিকে এই সম্পৰ্কে আৰু ৰাস্তা ঘাটৰ কথাও কৈছে কিবা কিবি। কিন্তু বৰ্তমানে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো ঠাইতে ৰাস্তা ঘাটৰ বহুত উন্নত হৈছে। দুই এটা সৰু সুৰা জেগাত থাকিব পাৰে, কিন্তু যি চৰকাৰে আহক একেলগে চব কাম কৰিব নোৱাৰে। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হ'ব। গতিকে সেই কামবোৰ বিজেপি যিমান স্পীডত ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে, আজি 70 বছৰ আন ৰাজনৈতিক দলে কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি ভাবোঁ যিটো স্পীডি বা বাঙালীসকলৰ যি সুৰক্ষা বিজেপি দি আছে, এয়াত আমাৰ হিন্দু বাঙালীসকলে নিশ্চিন্তভাৱে দশৰথৰ কথাত ভুল নগৈ বিজেপিকে ভোট দিব। এইটো আমি গেৰেণ্টি দি ক'লোঁ। থাকে তেওঁ কণ্ঠাইবাৰী ঘৰ, কণ্ঠাইবাৰী। এইখিনি আৰু বহলাই লাভ নাই। Tang tepini ada babirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru.